na chese odi for pink no a washe no na ni je ho pa nti wono so bo abaso yedara se yesi be mo wa kokuduro na she pink ai Nicholas Asante wono so aba ne na nekweko as usual wono so ejina mu dendenden afofre ba be kan na Endra ye papa obeye safia adroye no eno peme o wana na yire ni frame me ne phone aba ai perpetua abayiwa Samsung ena wo de baye kura mitia mimi ni bi debi ya no suntina me be fa ade ye kura de onya sa eni Samsung papa no London dio wo de medium be wo ha e de abeche safia no wei eno wasan de abeka ho ama ne se Samsung go ai sebeya ye betimi ne safia edi enkomo nti abije fresafia se wochina o majene phone o se edan no wanya bi ti mi se onye na o video obiani ni ti obiani ni favor o de nam obi betimi abetra su ama ne hunu ko ba judge in fact papa eno ne yire se de kata choka na eno na woka no jampo zana ne yire ne so kra na bai waketo etiko yobia awon ne kokora na osia no ai kompe young girl ye ni ba gani good very good na ga ne maame na esa na hima otepa eti yatitse no ankasa yatiti fi nani mrade ankaska we sabi wona mahene maame wo baka na asem ane ona bene papa ne oyire ene ye maame wase yakopon hyame usa na wona ne twetwe nkomo ha na ade fefe wo ye wa ye die nyame aseda ene de bramo ye hu bida ade mo ye die ma muntunkosia nwasase so eme nyame nkase mo ade adwuma pa eme champa je o ma ya o jire nyame bo aye tete ma no ye beko asofo maame force okay asofo ajire no lukrenie papa asofo no fo bi na manne ene wasisu bi o ti wo chena betete asofo maame fo se won pesofo a enko ha no enko ware no enko sani ministry en sorentiti bebrebe adinfo abaso park so nyina pipire eya asofo maame fo yes because sofo ketwa no ene bebo mpaye won ne be horo sofo ka we ye power member wonu gina solidem sofo talk amono a no de dada na ma ne yire na ukwa platform so na we sofo maame no na we sofo ketwa no ne yire shirt ya eche ata maame t-shirt ene yema gujare pro sofo maame mfema ti sofo ketwa ne ra eti wotena ho ko pack so no ko pack so na school dem eti wotena ye betete ma ye betete asofo maame fo ye tie ye opem so na ibodi ani aboy mu ase bode wuro si enya awade a no obi amfa ne bag nko baba yala ye beduro na asofo bag ayema ye beduro no na asofo bag amane epinu wo mo yere no mo sa no bo ye bi ne bo wura trum ti wotena shelme ti sheli asofo no so yere no mo so ne asofo no so kwan a wo mo wale eto kese oba akoko wonu munyomoto odi machi ebe ye fe no akofa ayi ayama tanga di akiri no me yakola asofo maami bia ne ene ni ti area wodi kokutu asoma mama akoto Guinness abu agum sofo maami bi na me yakola no obudidi na obi kura de ni ku be ba no kwasi na sole no nko no awie fufuo na Guinness mienu so papa nso ne address na ebe fie uko ka so nyo na nyame afre wo da bi nyame fre no inu so be so for camera wala omu ye sheje fucking no china won betie ya chira be say omu ntie wo won betie watu omu ntie wo won betie hua papa enyo omu nyina ede ne kwase of mama Salome ya betie hua wo techima unyamishira case number 1 Esther Aka complainant takwa mekuru en wo baye wono so atia kotom accuse
Kwadwa akwa wono soso takwa mekuru ko all day in court ene ye ukuyada ai semwa saso de ko wura saswa eduro bi aba ne me ye di wura ya sumi na tena kotom ya una ma na maso sa na me aso Tani na miyaso. Kevin ni dia ne sewa. So no so sewa. So ku. Na ne ho wo so. E dia wa kire. Dem so no no se mi baby o gina na o nyina yie. Oh. Ha? E ya se. Yi my friend ko yi. Me wo na wo so de be bo no. Ansa me do be gina court. Popo birim. Oba Esther, oyema. Se dia wa bo tini kire se nkunu de franka ekura. Oba ha ye wo Quran. Ye wo Chiro kron Bible ene wo bodu ya nananom se nwewie ne he ya opede he achom pe Bible okwa ya sori achom Pentecost yo ene kron me gu Pentecost fo ani mu asio mu di mu kra Bible mu nsuo na mu twatoro peja koso me Esther aka mikura Bible sasem wa meken trodo kontomponim onyame boa me oda obapa ewie ma me mpacho ewie je miku ni kwadwa akwa na mene na tramfie dumienu ni 12 years mene ne transa mene ni veteran na o nkola mienu nkola mienu no me bai na ketu akura de no onya nante ena ombeye me ho ande obi ne ebedi na nim no mo ye me ho ande na abusa ne se akora apeche no ne maame we mpacho me bisa e na nipa na odi anim ne kanche me se sabiu oba ne maame na dwum kan kakra ati atu mama no sana kakro kan enti edidi mama ombeye me ho ande ma me mete nkola me ne nkola no na tie ani me kuru nyina na tie nkola no obi anim se me ma ne nkola no ena me ne omu nyina tie wo na tie ye tie o ma me ko wo me ba pani me ko wo mba pani ena be ma ifa machi osan ko wo ntafo o ko kwadwa akwa no mpachan na ko wo ye no ko he mpacham ko wo mma me ho e o krobeso e wo nzima wo ye nzima ni mpapa ye nzima nzima krobeso esiem minimum ho mabakundum ho da ne ko yo enti mpacho free hon me ko wo mba pani bai na se wa famachi ene obi awo ene na da ko wo ye no disenko mama anche bia utumi se sata mana me wo ho no no ni nipa kro ehihye wo o san se nkwala no ne me ma no omumu ntwensa enti be ma itumi show mi ama chese ede obatan amawo aya em ho ade amaba ede be ma ikwa o ma me 1 cedi anopa 1 cedi awia 1 cedi awia 1 cedi na de usu be ma no so wate atomu ana wo ye de adwuma mpacho oni road otons papers ena no ma 1 cedi ai ya be mu ni en fa sata na ma wo mba paninti mba na nya 12 years eni ese na 1 cedi no sata mo na tutumi to bibia na ma na ntumi nto bibia o san se de ko ye n se na busian frafwa e kan ho asem bia 1 cedi eti ya na no de na ya wo de to go be short den ana se eburo ne nkate ya na nchechira na se mma me na edibi mma mu na ya omosuso so mu kakra mu ho so na mba ne yale mba no na mu de asambo ya na awade no ya na ye twa ba ehwem se chinchina etwan mu nko wade mba cho dabi ana ade ne ya koi toaswe enti edidi mu ana abusian no na abusian fo ne ma abusian fo no etranse kan ya de na o ni so no se ansa me ne ye be hira ya wade so no ono kan kem se ono ko budis me ko Pentecost ko timi me kan kem se o ye buddhist bachan na wo ye Pentecost wo ko wal na nim so ye buddhist bachan na minim wa fa nkire wo de bibia wonim na wade no ya mo ko ne sen no ne na dadem me esata man na obe me ho ade no na nya me ne na eti obe bo kokoko na ese na me ba hoko ntino akira
oh yes me ko mba no obo kokoko na me fa yin sen na me ko mba nti mba na obeto obe shira awade no so nti satam na ye be ya awade no na minim se Buddhist for nti achira ansa no be kan chem se okọ Buddhist satam no ne wanyensen mpa chan ama ukura ansa no be yo ho ade obo kokoko ansa na be ya ba yu a ya tetew ma he mu ya mu frem sasanwa just say wotwi ho masem no ho a nyame som ne de am sa agoro no akofim no afim ele o se be man se bombo krat eti wo pe eso fan sa ka se obapa o hima esta enti ma e ba sa no ena abusianu bi sa nse ye shia se esese omu ye no oyeye mu ho ade nti ye hihye bibia koto se esese ototo Bible nim bibia ma ye awade no timikan chen ye beduru dade a ye duru fie ho na obe efie je no na ese tama ye she Pentecost fo nyina no ono ani so ono ne na ifo no na solifo eba ja ye de no nti omba ye efie de e ma me kura ni abusan ni nyina ka se sesi ano we no ye twen Pentecost we no mo se okay so mo aba e de enya abotra mo mo na mo nya fie de no na chire na ya ye Pentecost for ba no mo be shira so ene no ya gitu mame papa ye fie de ni wie ya Pentecost for ba ya Bible ni nyama esese ogira so me de ya twen papa ya twen ya twen na twen adentia papa mama mpacho ni na ni se o si onu oyinsu Bible no yisu de yi o si omu wo book nti oyinsu Bible nti no eni kwan se onu to Bible e na yensu ebisa se na de nti e na mfiti ase no wanka o kan chem se satam no nyanwale me eye anopade na chese efie de na oye nti no e na mkan chem wa no he mamenda agono so uni to me ti wa no uni to me uni ani uwani Davi eme ya mama krokro de John wani mami ni ani basere udi ebeka no ho asem wachiri ai iyo onyame no boafo suruta wachi kasa esta nti ma ba asa na mkan chem se sadia me wa yusu Bible onti ase nti ma bejo mu hono eye na nye asem ketwa nti afa numienu nyina ekan ya na ese still na de ogina na so onyusu Bible no wono di book bai my book of Bible story no dey be mu ana say the sister book of Moses book be na no so dey ba no ma wa ayi odi ba ya ese rose bi ene ese rose ena ade ba kun kan ho ena odi bai ena mkan chen se ye ko Pentecost ena Pentecost nso krampo no wo ye oba ho ade ko Pentecost ma me Pentecost no akoti mpra ko nyima wie wo mfeli abetra ko Pentecost ni papa ba na be me dia ko ya wade Pentecost ye engagement kura ye ma oni be ma hia agira he wedding wo de kokoko wa ko film otu ID sana ne satintin no se na to pam de be asaba wa not no asere kasa nti ma ho no na afanu mienu nyina kan me kan se memple awade no so wa nyusu Bible ya menti ase na afanu mienu nyina hia ase omo kan se be ya nti ase be ya adwuma nti mpacha ye kan ya nti ase ya adwuma ne se me Pentecost no so akone de no na o mna so mo ye bibi kura mitimi koja no na me de me ye ne sa na mame efri ho ne yete ho se bema o wale me ye makọ mu a obo na e 5 cedis na me kan se ma nkola no me de ne kan ho fo sata nanta fo no kura nya me kan ho nti me kan chere ne se sesi ano sa sika no de ma mbo akohuma no emmoa me na wanka side adwuma
Mpacha me ton so nyankasa misia hairdresser. Emlo hu na ide adwuma. Na me ye hairdresser. Na de na ujae. Mpacha na me ye no ye fie manpranse. E wo ye varandam. Nti onu be hu m no kan say nyamboa na oye bibia. Obepe container mami. Emu bia ni wa. Wa hu container no. So obebo ama so mo ma ho. Awale na. Sadie be santem ni abolumba nyom Ghana for guests sadie be santem no ni be ma ko hyedem ni awo fufu adi ni abolumba nyom ni edi wo mu ma wom eno nko a to aso e bapa Nti ma eno koda e free ho no na papa ya mani anye e wa wade mu chese menene awu mamu miensa no mame Papa inka say akola ikura duru ni school ko kura ma mi ankura mpo mintum bottom ska enka say menfa akola ikura anko start school onye bi da me bo modern mi nya wo afenefa na ma forso de meba eko school sebe ya metimi adi kaka ma me say anopa kura mpo say papa ibe ka say na de me di 2 series ana 1 series krampo e ma akola ato koko kra onye bi da ya kaka busian ni nyina fam sese kra de onu na busian fo krampo na complain na ko kese yetumi transit cancer ama edidi mama me ba oto so miens mienu no mama me mo at media mama say e panta fo no ane wo masen 7 emian kasa de media 3 na 4 abekan Emoni nkwala nso neti. Mpacha. Na kwa uma yesen. 10 cities, 7 cities. 5 cities. Hey. Ni na le so de bro. Ma mpacha mpa. Nyabotere. Ada okunu ati atomu ana. Oya o de bloba o si aburo nti. O de 10 cities. Me wu ye kura ma me ma chiri ba na be hwe mi. O be hwe mi o ba tan ya ma wo. Abro ni ayi wo ho nti no se ni sika e wo ne ho wa yi a 10 cities menene be pray so kura mpo o di bi be kan be a 5 cities na duane no odi bi ma mi oni bi adenti budisi fo ni oni ni yire duane oni bi na wono wodade e na de na e da na ma mi de tien se be 3 years ni mi 1 city nyina mu no ba so wo be fi mama no na menene se fa ho ka ho na mka na se majai to draw sitin aba no wa fe ho Eradi nyankopon. Enti ma de koye ni se me ma 3 years no ne nada. Menene nada. Adenti. Ma me de ti se de Uti ni asesa ne ma ko fie. Na de na to na ne wone ne na. Awade nso ye nwu no. Ma mba cha me de on se menene da na yin sen ba. O ba chiro. Obenya sika krampo de mi akwa ma atua sika ama ye yi ato agu. Na sen mo yi ato agu. Mama emiensa. Ayehu. Hey. Esther. Where about this, sir? Say what you hui. Wa ko fi mu mi ayo instrument. Me dru o. Hey, you come. Esther. Pentecost. Where about this, sir? Yan fan susu da. What you hui? Let me na money edi be susu om. Say we ya sha we crazy. Wo no. What to me? Ya bossing. Wone papa yi. Na kwa homa. Tesidi. Wetimi yenya biye yimni se ba ku mienu miesa. Wosuru hu mobo. Wosuru hu mobo. Enye sa pa na ade ni se ya no wosuru hu mobo de a. E kwana no ho. Se dia mo chi de mpa e ne mpa bo abetwu ani so no. Esther. Adentira o kasa mon koya na unsu de akire koye bie. Ma sa tam na miniska bia o me. Tie ba. Osu ti me ngo ahokire ni nti. Na eya abortion no ne bo nyeden. Ma ne bo de no so to minya sky. Say. Back first one ya je mo say. First mo hospital kundi ya je wo say. No mu je set satam no mu je ne 5 million sense Satam mo start 3 million.
na de difo so ye contractor omo je ne 5 million eh ja difo poro so ati atumu abufu difo na ebo price Uganda for ko kwabra na ebo aboshi price ye nhwemu kakra adawroma etito mu nso de a media asem no ba manimu a emfa ho ne ni wa ukofa baaye beji wani so sana waji wani so enti waye miensa nti anu ti woni ne nkoda ene wasa wonyu so wrobe ya na no wompe feed naturally wompe natural ewda ishi wani mu anso ho so be yo de ho so ba de be de ya ma se de wani mu no ne wutiri nwi no aye no so be shira ni nkura he de ama ade hia e be di wachi aba ohwimu bre no ememe tiri mode bona ko ma 10 cedi ba unya bi ko ya boss 7 cedis ye tumfo a muntie data obai ma ene no e de na si piesie bi jawa wo be suwa crazy maturi e de no de aye wo ma de o de am ne se me man mi ensan na home me de wasema ho ka de menyi ni ewu mamba che yamba menyi ni se bra no because budi so sa wine omo so wo gidie a wo ye bone e wonim se ye bone eti menyi ni mamba allegedly yeah de tiene se me man mi ensan me kan edidi mama je ma wo na chi a me nwu biem akodi ma me ho adenti mame ahun chire se ya me na me ho mu be 3 years ni sakora ko untumi grandpa from fre me sinle ememe bi ye me de me se menyi ni da afi mon friend my ma nanu ye aye bi esku ena me ba pani no o mu no obekọ form 1 me bay eno menene presu sa ni na busi ampo trance kan ya se be ya ni school sem obe omo me dia akoda iko ya busi kan sana papa ibeti asia agena ba sinjo adenti ni na ni se woniska no onya djuma ma oya adjuma na ne ya woni sei wa wale fufra na on wale fufro fast bia wonye bia wo ha no to de yeba ai ke Kevin mo friend my odem na jira court na ye no eni asbe me se menyini kura cause asem no ne ye keka kro no se hello eja ma ena na what to say mwe me pa cho ni mama Esther aka ai yo me wo sompa awia yi wode na sama beda me se woni wa ware be ye mfinhia dumi enuni mo kwada enson wo bona kwa homa 10 cedi 10 cedi ebi won so 7 cedi se nkola na hwemu nye ebi ewu be fie mi ensani one wo na ada ni nyina ne se woni ne da no onyisan a na ode ne ko no wakotu anyinsan eti woni watu anyinsan mi ensa eno no kura na e criminal offense a ye betimi a chewo se ye no kura dia ebi a no oboa asemu yi eja ne no kura mu pa no ene sei madam Michelle no so kwa sino ti me kasa kasia na se me hume tetem ti Michelle ni so ada sa obi spray me ma me ne kasa ai ha ti se me kasa kasia na me te so ti wadawo ma e se ka betimi a na ka ma ba fi na bibia ho bia ti se do kan bia eja mponsa ada untimi nante me timi nante tete na so no ti wan kwa woni untimi nante kase aha na so sa wo kase ye kama to de tobo ase na me kase eja pressure no ni so wo kasa kase a
ana makuma ye pali wo de kana na kasa na me na kasa na bia me ntimi kan o na se makuma ye ti ye no nyabotre se no yade ani nti wo nya adwuma na dabi wo da dem ba yade ne ba mfasa ba bo so me wo o sisa ne no makoye a me wo fu mu na o sisa ne no makoye e ba ye no so ko oja wade me ma me ho e no de nka ma nse oja wade o ko asisa ne no ma e na ye juada no me ba me ne nkura ne ba ko ne ba na wo kan me ne ko ko siala na ma wo mu ba ye aha no mo ko siala no ye ko fu mu wo fen so nti ko siala no na me ma wo mba na me ka ho e ko afum ti me ko afum no e ko boba no nan no na ne wo fa me se yare ne ba ye na nya sen wo yade no ya mfa se bosumia mu ni na bosumia mu dia o se be ye e ti me ba fo so yo be ye fie be me sen na aka na wo hwe no so na se e kire sen wo se be ye fie be me sen no a wo se wo ne wo na sansa wo hwe no adenti asata na wo nyale me kwa me ka se me ngubiem ti me ne ngwa wo se onye san na mu no sa ne no makoye na ka se me ngubiem ano me se me ngubiem na me ngubiem a ono kwa u management wonye na e ti se me ntimi nya biem me ntimi ngubiem ano wo se obenya ne be ma na wo kwa kwa no ne na wo na ma efie nipa ho omina ti na chese na no o sitani no makoye obi ampam no eja akwa ena no nya wo na wo se wo de obey na epre na wo na wo pre na sasa ma na me play nande me ya o ma dada no kwa wen na mai na me ne ti kama mfa se wo no ba na wo ne ti eja akwa wo ne ti kama no na wo na ko homa sen wo se na wo na ko homa sen akọ ma de me bogi me enkura mfa se enkura ni ye na edidi eti na ma sen na me mani 200 no de akoto aduane wo eti wo no de koto bigeni no ma to eni pen mu no ama 20 series me se aduane wo enya se bi no aduane wo bi wa am koto mo alo ka be edu netio bi wa me to anwa ne nsisio makoni no ma nya bi ale tio wo me ye fu ti me kwa ma sisa no ma na ba eti say no enkola ne hwem no ye be ne dan amane amahu ye fa tutu ka ho eja akwa ti enkwa so no ba kuma akwa abaya na ne ba no o se ni nua be fa no aha tama o ye no na akwa no okosu ni ana mhwe no ana onua ne ba be hwe no okọ no ana akwa ketewa no e ka tembe da ma akwa mene ne beko eti akwa ne kono maame no ne onua no wo kwa wo afi wo manu anka njem se akwa no wo de ne ko wo ama ne wo papa fa ma busam de same thing anka che no so wo anka njem se akwa no a meme ba no ne ka che da ma akwa mene ne beko nam so ne beko no se ba bi o wo ko di blonya ne asan ba wo kwa e wo ma bi e buta wa so o sister ho na o ti wa me de mi se mi timi chechiro mi timi nya bibia na se eja ni se ba bi a o tie so e ka ye ho yo Matias ye se o mo maka no ni hwem no ye be ne dai o se wo mo maka no ni hwem ye be da hwe wo se me ka se me yale ye no akwa ne ba boy no aha ne ba boy no o se o ko pi from one ya aina wono odi ni sika se odi ko fe no ana wo ja wade no apega ne ko ni ana mhwe no ansa na obekọ from wine no ansa obekọ from wine ti ai ni ana mhwe no eti no so tam no ye bi school yi wa sisa wo mu na akọ eja jira so so me yale eja ye ko jira so na me musa na semester mama wo se wa na wo sisa wo niema e ko ye wonya awawade wono so nim se wo yale eje se ye nyandan bua sasa mama eko no no nyale
ni na ye nkola ne hwe na ma obeja di sa akola no me ba pani America na asem o ko crisis na akola tumi ko school abroad school abla onsuan de ni na ne say wan to busu amano so se me boa me so as number ha mo friend na mu misan na ya no anto buku mo ma ne so ya na mo so mo duma ne say ma me to bi me ti sa ba ya na o ka se o kom ma mo no wan fa ne ka pre kra hwe no school kra me ya na start e me nian ba na se wo hu se emra wo de di kan no na ne suban ya no da na to aso awo madam edu ya ko kan wa busian ho sa na mo se anya hwe na ya san kan nyi se nya ba ya na suban na ye di eja akwa madam o yiri se we ye Buddhist no kre me chante na yo nyabotre ye ajiyo ni eso ka tiedi ye da nyabotre ya obeye no enti Buddhism no e ma ukwan ma we abortion ma ade na ba po yes ye niska ye be se Buddhism ja unja he aya wo wasam enti se wo betu nyi san miensa wo mai ga na mra wonim se metimi am ya che enya miensa na ya ye ono so ka ho ono ka ho wo so ho ana okotugu ye me pa cha ono enya miensa yesai ono ade ne chene ye mo wo so mpe no pa na je obai na wo bai wa mani sika ko sika odi be yie ma no kra to mi di mechi me ko boa eja me fa hu se wanya stroke mechew mechew madam oni pa ne se want me hwe ne ba ni ti hwe me ba de want me show we doctor me bo ajai oboa men me show me yare nya ma me mewu ani obewu ani watu asisa wo ma ko ubewu ani ma mewu ya ma ko to su mienu kra busa ku ase wo se me na me kan cha se yin sen ni tugu nya me no na koi wan kan cha me se wuntumi na ti se no ko wu ya wan na ekum Esther ma sa tam no de ma me meti na se na kap na me nya hwe first one na wonya hwe wa ko yem second one wonya hwe wa ko yi third one uti we ye hwe wani mu a ye be kasa bo akora woni mu ka ya mi wu a se mi wu a wana ne be kasa aji akwa na wo ya kan wa sam no wana be me say na akwa no me kasa o me wo se me na me penyi se wo ma me ya kwa wan kasa mi ko yi na mpa pa kan cha se ye na wan kasa mi we bi ma kire me me say nya wo na wo kan we wu ti wo mi wu a mi sa nya wo na wo kan nya wo na wo kan cha me se mi ko yi nsen ntunwu a mpapa me bo mpapa ma ne o kan kire o se en kan sa asem ni bi em kire me Esther woni papa no age difference ne yes who vie say wo 35 no eh onu mo de mi fi woni mo ku age woni mo ku age we bombo krate pa eni tirinwi doctor ni wataba ye mon komo doctor bra beji wa konyo nwina ni se pa woni wo yire gina fon so sheji se suro kwa chino no bi suro kwa chino no wonu wo ko first ka we otimi na teto o ye be kwa akoye adwuma ye be kwa akoshe ni suro kukura chino no wo bo so wo be si doctor ni wat boko oyare amufa na mrare ye be san ya de na wanya kware ne ma ne binu ma fa pride do ha dwen yankoi mechia wo ni watiefo nyina da bia medical kasese dru ukuada seidia na yebesua de na yebekire niema yebe mamanfo ahunu no kura ewo enema mu ene mepese yedi nkomo kakra se onipa bia wo ho no ma ade a wo se odi 2 3 mu se asa wudidi ukọ ena wo ba no yare ebetimi ato ewo kwem na empempensuo bi oho no ma uduru ewo age mu a yare bi etimi to chew yare baako a ewo ma na ho no bi ebetimi aye diabetes ebetimi ato oba ebetimi ato bema na de tie ne se diabetes ne yewo ma hodo bebre yewo type 1 a eno de enye obi na de baaye na emom ye de awo tubo se akora bi obewo no so pa omo ta susu bebre no normally no
at the certain age now from there almost 8 years no we kono yes o sugar no so that is the juvenile diabetes or if rawuyem na yede aba and ye what type 2 and only ye didie any a lifestyle no and on na etade ba no na etade also pa na eno no normally no se utimi control ni ye na se utimi show wo so ye a etimi stop it but a lifetime problem enya to wan show hu ye na to wa a lifetime problem enti eniema wose wo de bo ho ban na also here enum bi ba ko ne na ye baba besua and ye what we call pregnancy induced diabetes eno no owo a unse onyema hormones no esesa insulin edi akotene gum ewo insulin is responsible for breaking down eno ne dia ye ne se eboa ema eyi carbohydrate food no breaking it down etimi ma onya ahoden no your friend energy currency that is adenosine triphosphate and only energy currency nti aduane na wudi banch no ebekwa convert ya na produce what we call adenosine triphosphate and as nicotinamide adenine dinucleotide phosphate that is the energy currency na sa insulin no edi ho akotenepa na onyema de ekoya ne se sa enema we unstable into obi wo hono ma obewu bewie no yes onyema yes won check the sugar na the sugar no was raw owa was stop obi wo hono ma obewu no ebewie no na aka ne so obi wo first born no onya sa problem no second born no onya problem by third born no anasa okono na wakonya sa problem no enti normally ohwe omo ta ba ya resabia pa na ewo diabetes why na etaye ema no ebetimi ato wo kwam at any point in time and na ho say and me pesa odi 2-3 and na ho say and me check me sugar no na ye normal intermediate diabetes de me ni bi ebi nsida anytime bi ama o sugar ene o pressure machine emben o because ebetimi ato at any time ene eye ochina enye ochina eye ochina ene entima wani nda ho ewo ho asa unyini ebre ekobre no hunu se diabetes betimi ato pressure ensusu betimi ato pressure wo hwe eye akoya nuafo diabetes to no anhwe ni ya pressure de ba na pressure so ba no anya eno so de egisu de ba prostate problem ebetimi ato bema eno eto bema nkwa na wo prostate enti eto bema enko a ena ema no nso so asa owo na wo hormones necessary no fibroid so timi to wo kwam and I just want to talk about niema asa unyini enyini kobre no etimi to wo kwam as bema ena ade ba ko esa timi to emema pa e wo kwam eye erectile dysfunction ena eno no de tie ne se nhwehwemu am ye hunu se ye free bibi testosterone asa yie bia ebe ka ho bia no asa yie bia testosterone testosterone hormones enti asa oyie bia be ka be ma bia ho no almost 2% na ho odin so te enti asa unhuru doctor entema otimi boa hwe wandua ni diem etimi boa e ma saa de no eye me number ne ye 0244 08 76 0244 78 halitosis adabia me ka ho asem nso so asa unyini no eno so timi beto kwam esan wadua ni die ene sede usi pesti esina ho odin ba fom ene nema ewo yem no so ebi wo hono ma na problem obam nti halitosis enso etimi ede eto ewo kwam na ene ama mabobọ so de na ehia me pa ba ko ene ye friend say pressure diabetes no ene me pese me kire wade bi obi anfa pen unim ebre ekobre no ye besua ye befa niema baako eniema bi a ewo ye nuanim a ye nim eniema bi a ye di ensusu ye nim ahoɔden a eye ene ade baako a me pese me fa emese manfa bi ama eye aiding fruit that is prekese me pese me kire obia eniema bi a oye uyo nipa bia na wo se etimi ewo waduanim na ni wa scientific clinic aya na de ma ye ho ye nwanwa ne se ye mfa de ma bebre bia na ye nuru eye niema atwa ye ho ahia garlic eye nhyehyemu ni yaye entimi ene me pese me bie wani kakra aiding fruit contain what we call saponin yes eye phytochemical contain what we call tannins eye chemical enu na ye ko hospital anase ye ko drugstore koto no
saa nnuro no saa nneɛma no na yɛde yɛ saa nnuro no ɛnso so wotwam ɛwɔ market etwam uhunu prekese onto wo se prekese ne bɛyɛ sei mempɛ prekese menyɛ sei na wɔyɛ ɛnso saa nneɛma yɛ a yɛde yɛ aduro ma wonom enya ahoɔden no saa nneɛma no bi ɛwom yɛwɔ containing what we call magnesium and potassium ɛno so wɔ nneɛma a ɛdi ɛwɔ nipadua nim containing what we call cardiac glycosides enti sɛ wopɛ sɛ wodwane firi akomayareɛ ho a ɛmfa prekese ɛni agorɔ because asa wonyini kɔbrɛ ne brɛ no ɛno so tumi ɛdɛ ɛto wɔ kwan mu ɛna containing what we call ions enti sɛ wo mogya ɛwɔ fam a prekese wotare ɛno so boa pa containing what we call phenols which are very good for nneɛma a mebobɔ so yi na adeɛ nneɛma a mabobɔ so yi bɛka sɛ deɛ na ɛyɛ wɔ nipadua no mu so obi wɔ hɔnom na sɛ ɔpɛ sɛ odwane free diabetes ho a from nkurabere mu na start fa prekese wɔ aduane wopɛ sɛ odwane free pressure ho a from nkurabere mu na fa prekese ɛyɛ wɔ aduane hwɛ nneɛma a mekeka ɛyɛ yi ɛne what we call calcium ɛno so so bom enti with all these things no ebiebie wuntinim asa ebiebie wuntinim no so na ɛboa wo nkasa yi enti wopɛ wo kasa mu yare a prekese etimi ɛboa wo ebiebie wuntinim nso so na ɛboa ma home no so etimi stabilize enti sɛ wo obi a wo home a nya anasa wotanya asthma prekese aduro baako pa sa asthma aduro baako pa ɛne prekese obi wɔ hɔ a ne nkyɛn na ne ho ayɛ hye ne ho enche na ne ho ayɛ no wanya fever prekese aduro baako no obi wɔ hɔ no ma esan liver problem ne liver ne ntimi nya aduro ti normally otanya jaundice na ni na obemia ne nsɛm kra na ɛyɛ prekese aduro baako no because saa nneɛma yɛ ameka ɛyɛ responsible sɛ etimi ɛboa wo enti ka bɛkɔ akɔtɔ aduro ɛwɔ store ne deɛ nka wonya prekese ɛfra wɔ aduane a ebetimi aboa obi wɔ hɔ no ma wanya leprosy adeɛ baako pa saa kwata na aduro baako pa no mycobacterial leprae na aduro baako pa any prekese and you can just know say adako meba best the next time you be talking about garlic now be hunu say wo garlic wo fi a hospital won bi da garlic yes so unsuro ne scent na so we wadwen say o the garlic be ye waduane a it could a full hospital of itself enti ene me pese me ma wo hunu sa ne ma we se wo problem bi a da bia me ka kire wo se hwe enko ba bi kwa se usua de na usua nimdi a wobetimi akoba bi a omo wo nimdi a omo betimi ayede ahwe aboa me sere wo yo bi a otaye kese bebre ana se overweight a wota eyusu prekesa eno nso so ayede eboa oba ne menses entimi emba yi yes oba ne menses no entimi intensity so uta yusu prekesa eno nso so etimi boa enti ene ma ba ko mienu we na me pese me yede etwa onim se uyo obi a otama oba prekesa aduane a etimi bie na adwenim yes enti sane ma we na me pese me ma enipa ehu enti me no ka se ebia wo problem bi ewo ho o yare wachinia enkwa obetimi ababa be hu me wo se ofa me number no yes 0244 08 76 enko ba bi keke na the last time na me wo Kesben na me ye dey me pamanfo ache se ye resafui me srewo se uwo bi na se waba wa yare sabia untimi nhye no wo hwe ne yare na eboro wo so they are na manage pan most of the people they know me enti I reserve one or two of can be one to me for a doctor. Evian, omuni me no more be one me trauma, the interview one to me frame no much today. So condition way na me walk, me to me trust a way dear, yen untimishe, ebia will bet me because se o be yare no power on went to me now. One, what's saying is sika. Two, what's saying emre. Three, one my arena so I can see. And to say unim se untimishe na jano na onko bebia. Obeko enya yaresa mesra so bi wo problem bi wachinia enkwa wo de number na 0244 0876 na busuafo ni what scientific hospital you Kumasia Atonsu Monaco junction Juada Kosida Memenda ene ye adwuma enkran fo nso ohwe wa Accra Central Volta Eastern baby e ben Accra bia we call circle interchange na se me pa cho enkran Thursdays Fridays and Saturdays na Kumasi nso Atonsu Monaco junction Juada edikosi edame menda na nsabe kan doctor number ni bi 0244 087687 0244 087687
Worry you into the say the precasane dear. Yanyam powder. Bibi and Fabi. Yes, most of the more mobile baby or crime may really be honoma or no ma. What is sentinel? And then I'm a person with children secret. A woman. Ubaya not a brofono so. Ubeka brofo na damos. Science of tense no mean yet. My doctor and catch him away. As soon doctor you what? Yet I say, what been doctor and what been to do. It would see any say ya. Na udimirika wo na wako na washow mami Esther say papa yale stroke ye bende ma onye yarida wo yo meba me pacho 21st clinic ena ye kanfui woto asintin etwetwem fi onantini be so woto ase Bow patchy. Ye mamma, ye papa, no drew on penny fiesua. One bre papa. Nana mo di kaino. Ya nanitino. 18. Me pacho. Bomodia sell beko 21st clinic. Near Osiatica di nina. And so a day amount. Yo kumase area overseas. Ye be Alpha Radio. Obuase cancel cortes. And a fair and crying. Dome markets, Sunai, Techiman, GN Bank, and Dinda Denum 0540 311 311. Na Yenigo Emo Nkomo. Me pacho be brave. We chocolate lousery. Bomoding. Womo ye jumekua. Famujim. Waba. Sesika 200 cedis krani kurawa. Fabra. Ubet me abwao. Now they are crabby or China. Where the who be that? Sir, we a fain abba. For phone, it is so we SHS in our way, JHS in tertiary. A Juma Pia Oyen, who bet me the way so I support it. And the account now, bow papa, chocolate lousery. Open set, okra mobile phones, open set okra ribbons. Opesa okra entadie opesa okra jewelries opesa okra diapers wo mombo e wo phone nso nko ade a chocolate lousery for obeye san hihye e de amount titru ni se ye ba bedi bro obi kra wa one wedding gown bi e wo net no so wo discount to Ghana de ne ho a China F contact wom ombe order in 10 amount now so nwato what is entity yin nyina praying e wo kumase na October busumi ya ye wo mun October busumi ne da etoso aduonu nson ene na aduonu ngoche 27th and 28th October anopa no ndu kopum awia no mienu ene dwumadie no bekoso niema ene kwan ene kyerɛkyerɛ ya obetumi dia fa China kwan so kodwadie hu nyina chocolate lousery for what the bema wo de ya ne se frɛ wo ma home 05 35 01 78 21 05 35 01 78 21 and 05 89 31 230 05 08 93 1230 niene wo mo Nkomo Abishop 75 enra pewani na koshe Abishop eya na efere yo se wa dress na wo chen yeda akom enwo asen Abyssinia enyenyenye Abishop ena gugwa watch papa bi ena gugwa sui me se china ena gugwa sui me ko ho se ya ena gugwa sui me se Mr. D4 okra 4 city ubenya bia 4 city ubenya kawa obeto ring shop empopo the bill say your watch say ye di dondoso ne ton yema say your watch say your space you di gu kom you di set udi yesuna udi yekojiemo udi ya ifro pp ya ekremofo di ewom na ne po na efo mo hwe
Moshe What do you for 5 cities peko ubenya bibi oh alia adwuma ye fo na ye good abete nie sister Kate nie Kingsley nie wombe show kama ye wo imrom Abi Plaza edan kese ni ade hye market chi ye di bobo etiri mu bobo eti bomodin sa wo me friend ewo 0598 5119 and 05 54 30 41 35 na niema papa wo nenya niema papa na so fa kodi udwuma bronya yi so ko China waba niema odi aba yesem ketwa be se ko gigi agu ekom dimpa ba me sha malaria nti de chemso musumi bia wugina ya sabia typhoid am wonu mato uni pedua no ya wom yawo ni pedua mu ko kata so awon pedua no hihye no pa cho ayam kro yetua wanka yetua wabrobe yetua womoko me say eye dimpa gastromesha ebe tuna firi ho na menstrual plus de oba ubebu nsa na ubufa so ubebu nsa wo fe ubebu nsa wo yemu hwie ni nyina ya infections because bomodin sa obejibi Mr. Heba Jeff Heba Pene Heba Nimbia Heba Nana Boache won cry no doctor Ekus ewa shama 0248 778 899 ni what wabeka scientific and diagnostic services wabeka me pacho ono okri doctor scientist bibia to America na kwa tonsu mu na ko junction yeni adansi wa bantia no hwe nkra inside Futurama yeni ns chemist dia no hwe 0244 087 687 na yeni wo emo enkomo integrity keeper school keeper we be admission portal chenkoda so nyamsro kwanso abusafo ni brani penyini no na waye pabene yes ye career and professional day talent show old fashioned day table etiquette ni nyina ye na oji placement ewo present Wesley Girls Holy Child Prempeh College yawo car school ewo su ebo no bia wo hye bia ya ba befawo ba ko obremai ye ni o case ene dia nim hye 0553 408 898 and 0547 107 443 keeper school me pacho ko ne beboa ubuhuna yeso say papa ne yale me se champo montete nwe 1 minute second case ya asset wonyi ni midase wọ́n sẹ́ ankane no enka wode bema ekofia na awofo atoyebo ase na yakohwe bema no achi sɛ bema no wote sɛn efie be mu na ofire ni so ban ete sɛn wɔyɛ adwuma obetimi ahwɛ me ba enom ne ade na wo mo akohwe akire kama na yehu sɛ ade no ɛya afi no mo apre so na wo mo ba no aware saa bema ekro no na bibia efefefe enso enne die oba ne de bema ne ba awofo se bema we mempre so me ma wo nware bema we oba ne se wo ma me anware bema we ya me de mewu wo ma anware a menum adura wuni ade ade ntine emrantie ne mabawa no wo mo hye awofo na wo mo ye ne wo mo ankasa epe na me de ababa ye otie ya wo su wo hini ni wonye membo baako sei a kire se o Pentecost ni aya ya tete wo ko aware ana wo entetie no ebon wo ban kakra wo tifia kwa twempra bema ya wo ko fa no wa nto bo ase ama awofo anhwe akire ne wo pe na wo yeye enu nti ne mfitiase ni nyina no na de na enkoye be me wo kokko wo ya pe na wo fa wachi a sebe wo twetwe empra wonti mu akonwoma na wo to aso abraya bambo kra so ho no mo family planning ebi wo ne enu moja beko wo ho no mo ni nyina na watimi adada wo mo akwakwọ yegu emprensa ena na wo hini ni ka no enti nka wo wu ya nka wa na ye kwakọ busa no esu aya wusu wo ye adwuma e wo veranda mu enne so tele ni kwa so hye efia
mate. What was say? Adwuma no ya wo ye na ya wo ka so obema wo container no. Wo promise wo de bet ese so container no san wo gya wadwuma. Odo didi ye friend say yeti ema tibidie ni ana ye agi ememedi. Ye no so nyi wo mu ani o. Ye mfie ni hu ade no ansa na. Anwo kire ye ya ba nyina sabe nya be manko e na hwe ba. Ebi anka wo your hairdressing anka betimi aboa ahwe enkola ni bi se so wan say oni amako are too late that's it enwana mama counselor akan na aware empam cho enye fashion obi ase abaso Church of Pentecost ai ne yakọ oye na afenso se wo ko wura mu a relation hwe nipa ni gidie no ni ugidie nsa wo ye wo ko benku a obekọ nifa Christian so no de anti na chese wan hwehwem se de mama kan yi enti yesrem aware no ne kwa aware serious business enye playground obi a kohokodi agro bia ope no wasa pia afiri mu ti de amoya ne de so aba na soso no enti se de ebeya aware mu abaso no ebeya anigye ne enika na motimi abobra no akwa akiri nti yesrem a mo wura mu a ya mo nhwe mo check niema ansa na feeling na no ayedi wura mu ne de feeling na keke eno de obekwa akosum asan playground ukodi agrowia na wapake oniema na akọ me da so yin yo divo judge wadoruma ye behwe ne yakọ papa no ye ba akọ o se ne yare no ni akọ yare no say you ate no and 20 min hwe you go 3 years there anu de o ka so nhwa akwa na no de ye de ni ba akọ na ye nhwe se ono so no beto because judge wadoruma e mata ne ebinimu biro o mo bre ebinimu bre ye mfa ne says o ya akra bo ne kra na ofri nyame na se wonya wu nipa abawie nti ye be chi wa se ne mi be mewu eni obenya ko je eno so no hwi ni so for so be wu eti ye besre papa no on toto niema yi na o ma busia mbrem ne nyina ntimi hwe emofran bo ko mofran de o mo ne yesu ye dachi ye be hwe ne yakọ no ye da se Esther ye ja kwanti twen ye why ye be ko ye be ko ba bia papa no case number 2 eja de woni ne yira ba mon transfer enura case yango computer so adwade emra na eja yo eja transfer Odofo me ma wakwa ba yaba ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani say nyame som papa ne say obi ko one more etiapa na aye abe herbal clinic yade 3.1 Kumase Sompa 90.7 Nkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene yakrafo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting biem 0598 559802 edie wo fieta 1 media na November bosome no me be edi kan na ye chro ekrafo ni din enti se wo nkransa na wo ye krania ko chro udin e wo Sompa Nkransa GCB edani mu hwa wo sunyane so a ko chro udin e wo Sompa sunyane night market hwa na Kumase de ekrafo nyina ba be chro wo no din e wo so am ye ni no hotel de no hye eye bosumi du ba ko no ne de edi kan na dwumadie no akasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi wadi bibi wo 1 million because so am what about akoko na de abomo no so eni anwane sadi si no so nyame nhira mo pa why adie pa na yesika na yentoma so a wobetimi de aba afenso say niema bi ense ye ti say mo eni anwan so a yebeji mo amu ye bi afie twem no emu adanse de de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obo adupon mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi
mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayaresa emprempren nipa dodo na do nani akyere mu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye huhumu ana obi de yare ato abrabo so amesebra abe heba clinic be boa abeba matsia kanso money baba huntrem Fredas chakopada numbi Fredas chakopada numbi ebesa wo yade sebe mo nya pomudi ebesa wo yade Fredas be mo nya eje usume sawu kokroma yato Fredas chako powder bidi adroni bibra me wine edro we eye papa sauti so bia no mano ne bia wudro na hadi padua no a ye obeya ne se obesa Fredas chako powder atreba ko die gusuo grass mu wo de atri num na de mano no ma ebe me na dana ne ho atoro o pe bia to a kwa so korema mpon Pentecost asoda no ho ana White House da ka hu se dre nya mapemfo abata wo ma nofo ana kwada woni mfie dumienu sa dre sa wonu ne don hwe aduonu na ye chi na o haw ne da so ho de ma ko hu doctor so pesa ofra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu age atom se eye why keep hearing voices weeding asking Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esibejam Emi Yenimonyam Dead Bishop 75 Enterprise Dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na hold running in Bishop jewelries yenim ne fretiti wedi somade hu jadada ai wono no di do no etson ensomade no say wedding rings engagement rings dia wo pia ye won set wo ho ene ye won baako Bishop 75 jewelries wo se wo ji aware wo ye suna wo ye koje mo ade bia e ma wo pa ni pem wo ho sisirie mu di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Abish Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni ejuma efo nani mu ejuara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Abish wabi mu amopa ne dodo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame why keep hearing voices weeding asking Emra Gwana metesa wo ba no se wo Canada woko suku na yesi eja pia ba no nso okọ na nso no de okoye adwuma me say amanfo kwakọ no enya gro jaye no hwa na de won kosa no Express Group for ya Express Group yes Express Group obia na nya bre bese otukwa kwa ama no ne de wo de obekọ simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada US Australia UK and Germany they will take you there na say you visit and now turn so a wo ko Dubai Canada UK USA Australia and Germany numa wo de obekọ say ya juma so a wo de obekọ Dubai Qatar and South Korea and if you want to write an international test like IELTS SAT TOEFL GRE and GMAT they will assist you to write hwehwe akira kwan e Kumase asafo labor roundabout wa enkran Kanachi First Light Tema Community 18 Lashe Big Boy Filling Station Sunyani Silver House High Court
Tamale Ayama Building, Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our my bebre so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Ebusia yedamase semonya ye ho bre. We ye Sompa Sika promotion. Yene ye ensentrodwuma yene ye nuanom yarefo ne yetiefo ne didwuma na yemfa so no ye pesa wusu nya bi enti mu amohwe yen mu tie yen Facebook wodi ya obeya ne se obefa wo phone na wa dial star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash na the stations ni nyina bie ti se Sompa sunwan Sompa Nkransa Sompa Kumase na opa na wa vote wo vote e 5 cedi na sika na wo vote no ebetumi ama wadi ade kase bi a ebeboro adwene ntiase so eti tobi na wo so bronyan enije enrafi me pacho bebre ya maame ne ya papa trance wo me wajiji adem dodo ma ya bra wanim na ho te sei pacho janko pado yo wudi enra wo sai nti me kom papa so eja de me pacho te sei janko pado wo ba mi show iso a me wo babro mi wo kroani ena mi wo bodua opede ye he na na kame peshnap ye di snap bodua na kura ye ti se me mpe bodua e ma me babo na je wo snap no ene babro di se ko kweside mani abere ya busia pani na snap bi ni mu da bodua ni no ma me fan ko ho nyi yi snap na me hia ti wo snap papa iti babro na pe so mu e ya de wo ma shase de ho na makowi eja peja kwosoro eya mi eja de meni ade o de say me di efa efa Jacob bi kura me semba abro sasa ma mekan trodo entronim onya me boa ma enra ba bia wudu ye ne se wote se papa ya kosidan na wonya awe to aso ho mai ne wo faase ene be ka kire me se mi kunu ya kosi dan amo mo wo kumase afali ammo enti omo ba be danase enti omo ko aye no ana mbisa mi kunu se di waya me ne me mani tika ye tue nyina se na wo ye e ho no wo se adentina o ya ade ma ne nua me meka ti obekume meku endi meku ni die o to aso free sabre na de be yeti he meku ade no ani meku afi kura de dan ya me ne nesi no oje ho pipese na wa kwasesa pipa no fese pipa na nya ni din na baby amoti na waton na wakwawale na ode sika no akwesi fia ma oba akora akotene anam di meku no kwama me papa mo na papa mo frɛ no oni na busuafo ne bae oje tum se ampa ono ana waka ete free ho no eja ana papa free mu no na eja mbatra mba bi din efie na yete mu no watu afri ho ote wote afrancho krobo oba bia ye frɛ ne ya akrobo otontosu wo bola hodwe ono wawale ni ho no wote na mawade ni yagu no enti wo free ho a mame mo awade na gu engu ye ba watu fie to ba so yo bla me de no koma me papa mo no me papa mo bisa no kan say ampa wakasi ono akasi obekumi no wasan to aso say awale no wajai wajama wale awade mama mo papa eti mba ya jama batra mba bidin na jama edwede ma o da wote wa francho enti ewo mu a oni ama ye fia e na wo de babesi ana wo bedwale na usima no de bi oba ono na si na ade wo se me ba na ade ho obekumi nti me na ade o me kon ona so to tumpa ko tena oba so de no na besi eti oba ono na si ne ne ma ena metim baby ye baba ko eko school
Ana ye dan ye mle ni nti on se nra wo kan bia e dan no e dan no so be kasa e die na tie mame e die na esi ti a wo de aba wa ye wo den die esi ni say e dan no e de ma han no ono wa ma kwan se me ba ne fa ma han no akola ne de ma han no de wotena mu no wantumi antena ena otuo na otuo no ni sika e wo se ye de ma no no ena yenya ena ye kikiri ena mbaba akokɔpɛ besia menu mienu nyina anim na akola ne ka se okɔpɛ besia se be ya asomdwe beba nti obi beje dan no obi beje dan na ode ne sika ma no akola no ekɔpɛ besia ne ma nipa no eduru se ye de edan ne ma ni ofoforo ɔno so abetu sika no papa yi se da o ma ne ntenam enti obu pono no epono no wode aba abubu pono no ebu pono nani wawura dan no wayi livers egu no ko wode akogu da afofrom edan ya me ne timu no wayi me niam nyina afrim akoto egu me madem ana atum no de safo ne te afrancho korobo oto ba afofro efie na me ne tim mi ni dan edan ne nyina wode ama han die masamo awade a woni ne tiase a mawade no ani wayi uniam nyina afiri dem wodo pe me ne niam nya oyi ni nyina akoto egu me madem fie ho me marriage certificate in Edasono 1983 kasa entimi ebusuafo masem nyina ne se awade no so yenwu no masem nyina ne se eja usu bekume sa de atoso biom eja maware de atoso miensa efie no wobeton de atoso nan wode dan ama ha wo manipa ne ntina wode wonti fie woti bi na nipa ne ha ma adwen masem nyina ne se aban kama sem mam awale ano marriage people oso eja mawale a odma ko mam papa mo dia ene on san fa me kwa abem no onko twam kura na onko ne baabi na so ko baabi eja ensam na yam de ba mu a de da mo fanto mam eje fa oyiri kwadru a odi bo ni o odi ekum ni sei adawroma mpa chom timi bisa question san wakasa asem na fe na be ka kwashi be na busa wa be bokuradru ni ye busa 1 woni ne te wo ya wakosi da ma wabusuafo no nya awe enu hu ye no ye baako enu no be chirim de toso mienu woni wote wai ni niam nyina ato agu enkoda dem wote oba afoforo so e wa francho krobo ena ho afedan a obi abe han no woso mani pakroni traden ebubu apro nyina tutu ruvesi agu kon e kwadru mi ensani de twato wo wale na bem kotwemo nka so be wow no no sunya fa hudi enu ani number cho some kind na wo hu question am se busa no yi ano busa ye di kan se masi dan ama menu aba me pase busa no se hwan mo fa se de hin ene bebo na mane se enya du tire wa ja obama yasem no akwai obi obebo na mane de enu bi ehia edan no enya no Christmas si dan ma menu aba tiewa enya no eti kuanim yo kwa kan do ameka e what is him say na masem no nyina ne se me ware no me ne tra kwada so ti me di free kwada so ho ye nyina wo mre because o man na da jama na be kan se be 3 days se kasa enti me frɛ me Ifa Jacob Church of Christ kwada so obi eni me asema me kan se de eko no enti me na Ifa Jacob na me kasa no me ne no ware ego edi ni kotena kwada so me sister na o kasa masi dan ma no ona man ba bi tenae oni ni kun ware han dan mienu ba ko asu ebo ba ko kwada so enti kwada so de ni chief driver ya wusu fie ana me ne kotena me ko fa me nua ba ye frɛ na ta e be tena ho oni ata na ntokwa ene fie wura no chief driver yire no ni yire ne ye teacher ni ene o ka kire se ontimi ni ntena fie ho in fact otuko ekurase satam no na ma wo me mama yo mienu na no yire tina ko fa nua ba be kan wo dia se ne kuma de ono so ma ne nwale mama me kan ba ono ne nua be ma be tra me ho nua be tra me eni kwala ni mienu ni ndo ko tina kurase me na me hwe nkwala no ma mi ja wo ko e o se fie ru ani tu no e fie ho no ntimi no pani no na wo ho no na ketwa na ntimi na me kwa adwuma na me na ko ma me na mfofo no ma hwe sister ma Church of Christ branyantin ena bra fodwo ba ko afiri nyame mfa ne kransie branyama ena omo ehwe no mamti sister ama no emre bi kura me mani sika ma ne ko yi krom e ko mama mi bra no nti kumasi ho onti kumasi bi anu bia no twem enti se brad se mo na enu mu no
ana me no ko 1985 asem say me de chance ya no mu hu enti no mu no ana me ko han dan breman mama ya duosi afi park ne so ana me to nkra say ma han dan enti bra ana wo baaye mama e free kwada so de me yiri e de aye me free kwada so e be pim na me ti hai ya me nenim oya odi eja ho no no wo se mem ya me ko fa mpena me so me ko fa mpena bia wonche oda enti wonche me da nhu ba bia so da enti ho no mo a na entokwa enti efiri mama ya duosi ho no mo no ena ja 19 me ko to plot enti plot wa me to enkra onim ho hwe plot wa me ko to onim ho hwe madam fu bi friend na si o America se ya o na bua me e mo se maye papa bi ama no enti we hu plot mi yinu e wo UGC if you know na mo de to so no enti me kon ko to plot no na mo ka se brother bi satam no 95 no na timba ana na wo eya djuma enti na me ya djuma o magazine enti wo yi elect motor so a me na me tutu leland nema na timba wom ana ja me ka shire brand say me pese me hihye timma na me ton no o si da bi na o sire me a me nto approach na papa amaye no ama me koto 95 na to plot no ana am da sa me do on my dan no ani ana am say me do me bapani no nti no me di ni din ekoye oba ekoye nkrata enuni adano ho nkrata am koye sai na me giye no ho nkrata no 95 na breman ebem ehene efra na mansa on a top plot no e de mame tira me bapani no me wono 1987 me so me je plot no 95 2 years pepe na DC dan yesi we cause magazine na hold the first no 2 years na DC dan ti me si dan no na me bra ba ko e friend bra kofi on kwa ote yesi a na picture ni we ono we ana mene na ye adwuma e wo dan no ho ento ya no ma frɛ no no abeso mu ya no abeso no abeso mu eja e kwan ya mutwa blocks so mudi see dan de e dan no yesi awie e no no fa ya ho se na hyase no me ka le wu wa yen ma me ne kwadu a wabɔ ne sɛ wasi dan de sie wo si dan sie no anya no korɛ fine wo so so be kunu me nka se me kunu ba bi ya da me gira nyankopɔ anim awade no magunu aware ndɛ maka chan busu afɔ sɛ me ngware ne bi yo wo ya wo dai ne waye me dia dɔso ebi ni sɛ ne waye me no fine me ne na net ye lodan no mu no kura lodan no mu no me ne na net ye entokwa baaye e ma wo ka sɛ me fa ne bibia bio nti lodan me kura ba me junsom sisi a isimi dem sabi kura ba me junsom isimi dem bucket me dwari mu sabi e wo me dem wo ne fa ne bucket me fa ne hwe de nti na obema oba wo ne te wo yere wo be sizu sɛ mfa ne bibia ntokwa baaye mene no yenu e ba ware mu de sɛ ntokwa ba ana ye konye nti ye konye no o de me ko Brema UGC police station sɛ mabo no tata na me ko takrade ye konye mamu no ono su kra me ye konye mamu no no kra na me ka kire ono kra ka kire obi sɛ wa bobɔ me pa ene me ko police station na mani aye ko na police ko sɛ me de me be ma me fa me ho mame wonu queen no unto say you One pro mama no want to say you kaseguma no want to say no want to say no me papa no say bibiri no me papa na so so ware chen say bibiri no so say me papa na in the Church of Christ pa na ja wetimi amani medru mama nkasanti odeme ko police station ana ye chi me anti me ko satam kota kwade ko ye adwuma nti di 3 days ana me ba ahomachi na police for no say ye hia me okofo mba se maba anopa mba 5:30 biduru no se maba ana okofo no mba fa me nto mo fa me no ana mo de me kotena kanta back nti be 2 o'clock na inspector ne baaye ana ye kan se no so waboka 10 million e ho ana makokwan so aba na me send this car man inspector ana ma meji 10 million ana oji so omo se omo bebel mi ando bebe wu no te ani mu ha bi ajiro oji ni sika aji so oji ni sika me bra ko finiti ani mu hu omo da me che me frɛ wo mu ana ja me 10 million me de ma no ti anu achi no se fa nsan kan hwe nti anu achi no oya yi no na me se o se ma me fa nsan kan hwe already so ni akoye kuro ma akoka ware sem de kwada so yaka Brema Church of Christ aka Kronom Church of Christ aka omu nyina beti ne sofo adu ani kura ni masem no mu sofo opon eni masem no kwada so Brema sofo my Kronom sofo and so opon oni masem no mu Brema West sofo and Owusu oni masem no mu
na nsan ya akora de akora ya sɔre ya ko e frɛ no David Ewua e wo kronom bari abati e yiko kronom state na wasɔle no kobi mikobi wodako ba se de my breaki ubejai se de my breaki enti ya yi no ana omu nyina anim asɛm no mu enti ya ne na agya metua sika ne ma no ana mekɔ enti meko ye krom mini odi machi wuye ana meko mikrom enti wonde wa yi no wa mabi di me ma no panimfo mienu no ene baaye omba no mba sere me bra pani e friend na kankam o akra o ye 37 omo ka kire ne se ya fom ya papa setam na kwala ni num e ma num na ma wo mini be ma ba konkora kwala ni num nyina ne me nkasa kwala ni num nyina na o me nkasa enti ya na omo ba yi no to mba yi no na omo frɛ o me bra se omo afom omo papa enti omo pese omo no papa e be kasa fine me ba pani no e friend Leticia ifa nyako ana o ka kire tie kwa yie ni baaye no ana o frɛ nkwala ni num ni nyina betena hall said ye tie ka kire om sɛ sisi free na kroma ne pa eye entokwa awale ntokwa mo bia mfa na asɛm nye den enko ho enti me ye ba sa no ana gya ye nyina mesane ne tena dan ba ku sɛ sɛ yakoso bu no fie ma ye no wa mabi enso me bra no ma kante mesane no tena ase ana gya me de me no te honum enti no akiri no ana ja o ya wo se de kwadu ade bom se me wo mpena na ne me ko anajo e wo de mu ni ade na ja untumi ne na o a wo se me hu ni ho ne wo ho o ro pa we kwa wi are nko tesin hwe me ne nko tesin se ne wo se wu busa na me busa me na ade be busa wa no chichiri wachi asam na o kan ka se wo pepa wa no me pepa ma no me wo me na tesin me wa hoden papa nye easy me wa hoden enti e ba sa no na entokwa afoforo so saba o se me wo mpana enti yesa no ana mene ne koye enti koye no ana okofa asika o balandem e de beto kitchen e beto balanda ana okata me ba maami we so de be dey o se o de tie me kan ba ana o ma me ba o to so last your friend Precious ana o ma ka kire se me simeku no enti won call UGC police station no call report o anopana me dware or the credit front to gate some ya musa gate ba ko da ha ana o the credit to mu enti mi dware wi a mi ko adwuma credit na dem hu ya se ma aposifo no so mo ma o ana so mo ma bra sana kwala ne ba bibie gate na mama ko madwuma enti aja ewo mu a ana dan ya se mo kan me baba akon ye fre no Ifasewa Patricia Ifasewa o nursing training kura wo fin so fa na yi a wo twere ni ana medane ba ko da ho ana me di man 25 me ma obi 24 million so on fen ko school na on fen ko no scan be si won samu a what 9 million o ma kwala ni 15 million timi ana me bo bosia ana me pay ska ko tua kwala ni 15 madam ma edi man no scan 9 million e pa cho de tie ni ma men ka se ni 9 million ana me te ade tina ote na dan no na ho fort abem e dan no soro no nwunu livers ni bia bobo enna yen susu yen dan na kwala ne dan na obodo u chire mu na den wanka enu susu sikaru tv nipa na obaya hu madam u chire mu na den na wono do twehwira edi guso ene de mafom tatia wafom dia to aso 9 million oti ye anaja odi 15 million ko ma kwala no e ko school ti me pay 9 million no so edi kotua kwala no in school enti eya yiri na mo ga se mo di dan no ebema obi ahan na me se dan ne de mimi wo ho na mimi nguye ne de me mpene ma ho fa me dan ema obi han enti mi wo ho no chine ya wo ebe na otwi asebosumi mi wona sister bi aba ne mema mi nu bi aba se o mo be han dan na me sister me serewo e dan na me mfa ma han mu mpie in fact sister na mfi me na ofre me yire na one me ma mi nu pani no ene ketwa pa no e baaye eno mo se o mo de be ma han o de ma han na me se menti ase enti o mo bie pon kire wo mo no na o mo to punum di safo akogu o mo dem e ho na me fa wo ma na me bu pon na ni na me ko yi rovers enti me ko yi rovers na se ko bu pran yi rovers sa fi me na me si na ma me ne de on kan na bi de be enti na nya wo yire na wo ne te ansa me ni me ye no no na wo si dan no me sa me wo ho no de me no ho no de wo si dan no ma ja wade ne nyai ne satan de ne ye ja na ma ko ne papa wo se me nware ni biu die dan na wo si dan na ne ma me te anya wo si dan na ne ma me ne jai
na bisa tam de ni nyae enti wa si woni ama pen o si bi da wa no aduane am wa ni ti de na chese dan won kan ho o kan ho ase oni tumi se meme wo ho no no de dan ma obi ahan bra meme wo ho na wo no kwa no enkwa watu nya no so watu ani madam miti fie ho mintu nko ba bia ko wo mo ha fie o da wo fie o zero vese na ko tutu ye no na o tutu na ye de enti so mo de dan be ma han me so me pere mo fa ma han ena me yi Roberts no ena mo call UGC police station e ko report madam ma me kama sem adwene papa news o jungo mtrim pa wo ya adwen bone no adwen papa wo mtrim pa enti adwen bone aka because you Roberts no ko share me dem no na o ko report wo ye ono kwa nya na ko report me ma no ena ko report say akronfo be wi Roberts e wo fie ho enti echane na otwi me ensa se echane bosome ejefe ana tentene ne tone ne noa ma wade no moko abem mo ye na bem okay da bena wo se waja no da bena ni betwam no wade ne ho e wo ne yame da bena mo betwam ma sem ne de mawie de ye ka ko sidie ne wa be ware na na wo si wase wo beku no wo se wankasa ku dia min kaze me kunu da enti wo so yenti me mo wo sena wo fifi mu ma kini mu no ye nya sawa enu ti no wo se wo nkan me so enti me pa wo tiri mu hwe maami ni wo se die nya ne se awade no ko twam na wone ne ho eti da ban Mose bosumi bi simira wiye nko kutwam ne niema ne so se wasesa no ne sisa ne niema ba kokura ne niema ba kokura mama sisa na na so sisa wo niema na be ka ne niema pacho mi tikasa ne sisa ne niema niema ne de oyi ko gu me madam enti ene de esan be di mi ame ho oyi niema ne fridan na me ne wo mu no ana odi ko gu me madam me ko fa ma de ha o fie ha me madam no na de enti na no ku te dan no be yi niema ko gu baabi menim de enti a e ba sa ena o ka se me de ko police station me je ne 10 million oboa ena police fo no na di ye fi say me sika e be di mi hoye 2.2 bibi sika no omo ye omo kai no a police fo ni omo send sika no ko gu na na ya afonso omo bisa me say me yusu na me bi nkita me ena me ba onana ya na wo kan ho noa na wo transfer ko gu oro na de na akola ni ma me oboa nye 10 million ekum no so me papa ho 10 million me papa ho me papa 6 million wo kan sa wo be kum no me papa bi bisa wo se wa kan ko si fo so be fa me no wa kan se me papa bi se me fa ona ba ma wo mu ba sa wo to wa nkan because am penny farm atimi ya won kola du se e di na meku ka kire hwan wo kan me papa bi papa cha mo mfre no na mo musa no mon frère ya ti papa enya no kure madam baba na msu meku wo me na wo pe meku me sister what dia na ebe me fa phone kire me papa wonu abusuan for da ba ye wonu abusuan for da ba ye asu abusuan for ti mi anka se asama wo ka ye hu papa be ya wada ana ode me call ya juada me yi picture bi a kire me ko twa hwe adwumam ko so ade makọ se me ekromfo fiewura me ekromfo mo achi me ama positive na chi on kra no wo so ye krofo so akọ Roberts no ma o se me kromfo ntimi ma no wo kra on ka hu me ma no na chi me se ma ko Roberts and the positive no mo be ko e ne betimi abase wa wo ye mumma e be ka se wa ko wiade se o se no ono me omo ne nkasa e di na no nkasa enkwala na omo ne nkasa minimi ne ma na ka kire wo mu na ro mo ti fi ori akwaso 5 million ma me ba pe ro mo ti fi obi ade akwaso ma me ba mama de na ekosu fie bibie no ekosu fie e na ma ne wa ya aka me ma ne me nkasa bibie enkoso mienu me nsan ne me nkasa mienu ene me eye dako mienu pa de se kitwa na wona sin training no o ma kwan o ma kwan meetings kakra bi oba ye nam se sumdue ni fie to ko ni nua no osuan mo me so me ba ma me nyabotre Boris B chicken e kan for the madofo nyina we malam na kunu nti anu so de no vitamins bibie nim e organic me pa chew wo benya bi say ne akokọ ne sere ne nsa ne bo ne taa enye na bomodin say ubeko Bantama High Street Sawase Market Santasi Runabout
Poku Trading SG Mall Share Junction Body Frewonum 05 44 44 44 53 ZP any year kain me pacho or say for phone on a dial star 270 hash option 1 na wajun simtia webi option 2 send this car 100 cedis bia obecho 10 cedis ZP die ye boy emrane say GAD Mizo 5G ene ensa papa emro imamu numbie na obia numbie hihye nipadua me yenyam ahoden ye wo manager Daniel we overseas behind supermarkets sister sewa about post office Atcom Royal Ventures ebuyakwa sada enanasachi enterprises afabinchi owura kwaku ochre company kuforidua pomode friend was 0243 329 414 afeibe free Kimfu Enterprise in Rome 0263 752 944. Ernest Heba Industries say pimples, ringworms, chicken pox, razor bombs, anase kilois, and pompabo, cocoa kum, unhoke cow, who will trim, and sayadi edge chewa used to be awake natural capsules. A boama immune system ninya wodin obejo so kama oba ni bema muni atenka wo se oba pemfo nka ho koda wo mfin hyedu mienu enso ntwe ne ho firi ho ubenya bi o maimu ba bia ne kumase Daniela Mr. Eba Colinac Habmay Chris K Freya 0245 079 915 and 0276 537 701 now so call nakoje wodi ye Express Group opese uko school abrochire say a scholarship ukoye juma Canada US Austria New Zealand Germany to America where the anyo krokro de John 0249 000448 and 0555 50 067 Universal Natural Clinic inumpem ene yesaya nyar wanyina wachiri bremu chepe ko to dwesa sabroi ebeboawo eno danche malaria typhoid hepatitis osa ayemkro ye watonso S line ye bembo suomu wa frɛ 0556 244 102 and 0200 158 272 Tabita kum ene oye free screening enu titutu Amerikai so full alignment obrebuom Benny sensation be mam hihye usisi ya wo ya twa herbal treatment and cry o Madina Firestone Food Bridge wa takra de takwa sunwan na kumase de so full alignment from 0202 347 647 Diamic Diagnostic Center Dr. Marina ni Dr. Joshua o say so ye be of fibroid operation na usura obeyi sekan kan kumase frɛ 0267 018 289 and crying 0243 176 119 di Enidaswo Herbal Clinic Dr. Edo Usu say wani wodi adro no ebegusu ama on fedro usu ma obema wanom na tuyade ni nyina e de efro han ye LPM me pacho bebre say hypertension prostate any koko ni nyina obesa yade wa e de amawo na ho adwo kuma se o kwada so estate park and crying Tabora Walako Junction e won so be ko maami abe obeku ni ya wawedare e wa bibidro mu pa me pacho maami abe se o mani me manemu hawo fibroids itwere diabetes malaria all in heart and sickle said ye oboni sedwie ye wotano so apatrapa from 0243 345 392 and 0506 460 208 Traders Farm and ye can for edema adofo nyina if ye bi ehia bi
office bi ehia bi ebe bia wanu maduro bi na abroso fa bi gu nsuom nom wanu senya hangover fa bi gu nsuom nom cholesterol jejewa fa bi gu nsuom nom wofra yekunta fa bi gu nsuom nom kumase misty danielba apidank kolinak and a blessing require 0243 943 413 kanisa eyedudada usisi bibini na moyem candida prostrate mojani ni afusani yi niema nkoye otechima kenten ye ben taxi rank baseline shops ni nyina emu so onsabeka bi 024 788 7436 a rubber capsules and feminine wash oba pampen jina wase emu kekao enye kura isufite egu sawansawa febi hohoro wase wa oba no plastic lusu emwa ebema na chi na be mani age wo ho obeju so yie braimu ha nyina tu betwa wo brayo no nsisi so ebema wo time baako na tumi aboa wo ekoba ma mesha wabre uti power ubenya bi wo alaba komase enkran new fadama 0244 634 024 FD bonomaji edwedi nkratwe atum sese ne papa ne yekobusare de se wo so be kuraja me pacho mama nkasa ne papa no otiase no ne papa ne beka sem Mr. Oben no kura ne papa Oben no odi ne papa de no me ne kura nkasa emfa yanko plan sise se de ya transi ye busare de se o si mama who in a dance se papa no se de o de me de ne koma me papa bo no na papa mo etnase no am friend no ono so wo ne nkrofo ne bai me papa ben e na bisa wo se wo me ba ne so be ku no o kan o se ya ne papa na obisa sa amprens me papa ben o friend papa ben on kan no kure ba mo friend papa ben on kan no kure papa ben ya se bi on kan no kure mo friend papa ben o papa te ho me papa ben no kure me friend no e wa amaware ya se me war friend wa ya se mo friend tamade papa Oben no wo kan no friend no maware ya se mo papa de ku ewu ya kura be sa afi eni da kakra bi so ati ase na me ko ware kura na me papa Oben no papa be me dance ya no we dance ya bla me no papa me dance ya no papa be na ho na dance na me dance ya no papa me ba me ne ho na ba ya no we dance ya no se die nya mami ni se ye be kwa akotwa otu awade nu da ben se ma she me se business month ending next month ending ma o se next month ending jitu next no nya be pa no busumi we ye awie ya na next month de busumi we an ma difference be ni wom mesrew why say ya bem efie ne nso want me nton embe wo Ghana ha emrem enye na nyina ne yewu sa wonu yiri tifie wona na abopra se me koto dan enya adwuma 200 fie no kra maami nyabotre ni enti awade ni free ho na yewunu de be ka Mr. Champion ye bre ni kotie na obi anhye ne ho wada woro me ba jo say where me asem nyina ne say sa wo se next month ending asem na asem otwitwa ma asem no bebre su etu oche na we samba asem pa via ma samba na ma to ama de ekosia ne se awade no monwale wasi kotwam de ha me no se me ma se nti munya na awade ya ni ho anum hu na akwala ne me yenya wale enya wo masem no de baaye wasi wo power de wa abam ti kotwam eno ano no Mr. Champion wo hini ni empanimfo yi mienu sabe wo mo nyankoda mfitiase no na nema no koyie na awade a ya sabio enye flat mu na hotie ti ko fa wo nua ba e ba betrem na awade no mfitiase no se ma me ne so de ni woni pa ba ti no de kanya ba ni nua ba cha opamu wo mo nua betra me nche adwuma e pon no a wo ye master wasa awade kura de ya ware abusu na pia awade kura de ya ware abusu na se no ne ya kan se onu ko fa se maami ni papa eti mo yanka sabi asem yi ayi amode ababetoa wo hini ni wo hwe no aka ne finti na fro no prekope asem nyina ne se obeya bo kwadu enai na ajapade na ya wo yi aye no sebe wodi asisie ebem eso oba no enka ho
Ghana mrano enchesa empra wa enya adwuma da sese no akonya kwa na siu de ma empna waka hu no wa wale wo ba free fiente se ma me kwa koma to yem no to me tonda ni nen ton chira da fi say 80s na mo ware ye wa no adwane ma wasu niama wo de na da witimi tiaka ebie mu so no ekọ abamu wo say bosumi wo ye ade wo kwa ko ye ni be di achi wo twa ewo abamu a ejapade na aban wo che eno tini ye ka cho ni se woni kwan se wo beto ni efie ni da biara da you say every so yeah that town baby they say kwana ni on beka no ya hwe ya so me pa che sa no beka what you be ani tu ma Mary e no bi chichire papa e no bi chichire papa di for mani pie no peke ko there be aja wa betimi apeke ma America sampa yo ejawe dia ni tintini ni tieti amza aware no ntia ache nya aware ache bia na kire se nipa ni nim nipa ni yi o ma aware ache but o mo anti o mo ho asia because breaking aba sa 40 years ni e na afa na asori o se so enra o ka se mo aware 40 years enti yo eja mesrew ma me ne kasa so ntimi show so ko twa reception ho wai ye pa cho bibiri ti papa ye kan say mo aware ache abesi sa abire nti ase still enya adwuma se de ya kan no jeje aka no mo betwam mo twam dia se ejapade me na me dia me na mia na me si ye ne kapre ni mu de eno de enkomrem eno de ne tintini ni tietie mu asa de be ya mo nyina anwaso mbadwum nti ense mu ntimi mfa nkwa awieye aha enti de esese maami die ne nkwadaa ne die no papa ye ne pepepe na nso nhonye dey ento na bibia ensi why because they say yakase de ode aye wo a anye yie waye awie asi enti de esa ne nsaka e ma ne boto ne yem na nso boto yem no yenye ne saa na enye kama why judge ye ma enua be ma atase se wa me bo ne kodu wo ne ma ho enye ma nso ne ma se wo ho no ma ubetimi di aba ne ye ne kwari nya atrase fantastic ana afa so no ko ba bia nya no ne yanti eti e me hye se yanka sa asem ne ma enti wa dawruma wa mbo kodu sa de to su bi no awore ne de na o se ko twem dada na ma me ede ne ho because wo dwane e ja no ene wo baat what ase ne ja no ne hwe se e ko be fo be sum no sum na so biem because one ne wo ma entokwa na aba wo yare da wo si ankrontimi enka so botinte so gu so da ye ka se mane yi enti hwe kwa ya be fo so a ye ko ko twem court na esum bia wo so sum ne bia no o se sum no na afa so one ne nyaka ene ne nyaka ene ne ntwema nso ana miniwe waye mboni sei waye boni so wo ne wo ma makubako na asenum ananye sa etiema asubie ma yenyile so yebedi akire ma asubie aba yem obi aso kasentia ho tinya ka okuba 020551931931 0548931931 yeva cause be miensa bina and sorry hello udi baby o kase free pacho pasa bo ya sentiment pa ko yetie no kwani uti sa asem na mo kan ya uje wo mo ni na ma ware no ehi himani so so bia ma ware for years ta dio nkanya ware ni hina bono na oba no so ya wa ye a che e ja sama amne no e se atia ma ye cha no a enfa no ka me de next problem senka mumma e breka kre nanka ware mo se na mo nka na ujiri se ebeyi e bi so wo miframu a bonya do papa adafi hello udi baby o kase free hello pacho kasa why udi baby o kase free ya feme kwa me kase free asamai yanko aha ameso kaka ameso me kan say aware no e wo say ye na ye kan yetumi kan ebi but asa de man mudina aware jaya ne so sa na afi so be ma no o won sam ho pa o eden o wo so waka aha gaze
ata mo send so mo ka ne hye mo ma ni ntimi express me ho so obi ka ne hye e de na e de asa ne so e de ka na hye papa pani mo abetra o tutu fu ma nipa na de na obi ka ne sa mo de mo mpe no kore hello udi baby a o ka safri but me sure e free atusi obi papa pani mo akwa na wale a o so obeku ne yere no me na me kan chere so wone ne nkotena no okoku no ni abeka se me na me ka so okoku no hello udin baby a o ka safri e free me sure ye tie akra me kan se o chef de wala ko nikia la transit hello udin baby a o ka safri onye ne ona buta wi ni tufo nyina se ona bo yenko mami ye papa ya se o ya medi no ya akra ya akomano wosoro baby a mami no ne na bobredu ni de ni ba se ko ye ni sa ni nyoma na kwa na wi ya no hwede aga ko mpa na ba ko na go no so trem na one ne ma na tra ho na o ka se bia wo yi ne ago ni ma da bu dia ko se ntwa yi What's be that? Ghana for a monpenny. Mammy Penny Mwaka, what you say for 10 years. Had you upon in why I in Yama, I could go in madam. Now, the friend say, Ena, ya cannot say, any ya maninka. I in Yama Koguni madam. To one soon, your mother. I saw when you saw Jacko. Hello. Udin baby a o ka safri hello e ka safri Cedro agura Cedro yanko ojo asema mo ka no me interested but I to say be man mo ka na sam say too much asa we be mentira be ma o ka pe di ba na o ba no yin ba akọ pa na wo ya de ma di na ufi say be man anybody be ma o ko hwe di ba de ba ma ono ko na ma me na number what tie na wa kon spy no wo mo ya sa di na mutu mun kan say de amma no me pa chao madam say ma no mo we auntie enkra no mo we madam bra wani mu na kasa pacho obi won kare obi wo bleman ye pes ye ebi so wo kono no ye pe nkra ni bi ni o makasa e benya wo ye pacho ani e friend tisha me fi pani no ye wi a nes obi am pese obi a wo de ye mfre no mumi enu na kasa no mu ya e yiso me pacho munya birthday we my why akoso je wa akode ene de bai engineer Samuel Kwasi Dakwa ECG Takrade Regional Office efri nana ya eni Mr. Mrs. Kapao me pacho ima akoso ane de bai munya man why aha yenti bini obi ankasa papa unye producer nyona be adwuma na maye ye de asi ima brabe maye na omomo commercial cinema ye why what's it aha kaye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to